Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pa kasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Hazel. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agpada kami iti kabsat ko a kinagura dagiti dadakkel mi. Gapo ta saan mi anatungpal dagiti plano da para kada kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Hazel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Saan da ka nakabailan na pagtuluyan nga agadal, Hazel? Huston ti duatawan mo iti kolehiyaw. May mayat sama it no agabrod ka langayn. Iso ang arod tatang, no iso ti kunayo. Pasinsyakan, gam talaga marigatan kami kininanang mau amang paadalkan ka. Pangalaan na nga iti pagabrod na. Naimbag kumamot, no saan amadama nga agad adal ni Lablay. Mabalin ko pa'y mati agaplay iti trabaho nanang. Taagor no nga, iso ti usarak nga agabrod. Alaman nga rod anak ko, inton makabrod ka. Ang mga mabalin at tulungan mo iti kabsat mo nga agadal iti kolehiyaw. Wan atatang. Pasensya ka na talaga anak ko Tamarik na nga agkapsutak mo tayo. Ipilpilit ko lang iti agtrabaho iti construction. Ninanang mo mait, manulaing ti masapsapulan na iti panaggangansilyo na. Wan tatang, maawatan kayo. Alang arod anak ko. Ano sampay lang ti sumrak iti trabaho. No kasta, agsardang kan nga agiskwela, manang? Kapilitan ading ko. Sayang mata niya. Awan maaramidan tayo. Tamarigatan matanda tatang kananang. Kasano akto nga tamat, inton makagradwarak iti senior high. Saan ka madanagan? Tano makaabroad akto. Tulungan ka, tapno makaadal ka. Ay, kasano ka ngay, manang? Saan mo ka din nakayat nga ituloy, ti panagadal mo? Sana balikan niya kun. Tinapatag, makaturpos ka. Sigurado ka, manang? Wan, iso alala ingam ti agadal, ading ko. Nakapasaak iti interview iti nagaplayak a call center tatang. Nanang. Ay kat nasaya at anak ko. Kaano ka nga rod amang rugingay? Ipagnakpay nga umuna dagiti requirements ko, nanang. Sa kami ag-training. Ag-training kayo pay? Lisan ka pay nga agswildo no ag-training ka pay? Payable ti training mi, nanang. Tatang. Ay kat nasaya at ano kasta anak ko. Manang, kumusta mat nga iti trabaho? Okay lang ang matading ko. Narigat ngam kabailan mat. Adda ka di maten gagayam mo, iti pagtrab-trabahwam? Addan adda pa yan agar-aram kanya. Agpaiso? Anya nga tinagan na. Dave. Kat, kayat mo kadimat, manang? Sika talaga. Adu pa'y ti arapa apdanan ng kantatang kanya. Agabrodak pa'y. Agurnungak laang iti usarak nga agabrod. Kantap no makaadal ka. Saan mat siguro ato bang? No maaddaan ka iti kaayan-ayat, manang. Saan mat adakas? Saan ka di? Ay na, nagubingan ka pailaang. Ngamdaytan ti ibagbagam. Impaglakit din tagpada ti oras ti break ta. Taapay mat. Siyempre, naragsakak na makita ka. Makabanog ti trabaho. Hanggang no makita ka, mapunas amin na banog ko. Sika talaga. Adday ta ka man ako na akon. Apay, siguro may in love kan kanya-kanya. Saan niya? Kaano kami nasumpatan nak? Saan ka di akinunak? Asa anak pa'y amabalin amaki boyfriend? Kaputa sana kaya't ang itidadakal mo? Husto ka. Saan ka mata na menor de edad? Uray pa'y. Basta, urayag ti panangsumpat mo kanyak.
Kasano no ibagak nga awan mauray mo? Sana bali na. Basta makita ka lang iti inaldaw, naragsaka kon, Hazel. Nagswerte ka talaga, gayam. Api mat. Gaputa si ka tinagustuhan ni Dave. Anya ngay kumatin nagswertyak iti dayta. Oh? Kat no nagwapo ni Dave. Dayjay laang. Anya ka di. Saan mo akadi akayat tinagwapo a boyfriend? Kayat ko Apay nga rod asaan mo pa'y lasong batan. Amangan nga minusong batak. Kat saan kun amatong paltiplanok nga agabroad. At dakan ka amangan no ibawing ni Dave tirik na iti sabali a babae. Kasta nga ta? Ay sos, ado nga tati umas asidagkan kwa na babae. Kanayon ko ang makita nga ado ti umas asidagkan kwa na. Kasta ka di? Hindi ka mat nagtimag. Itayak pa'y asaw-asaw. Ngam di ka mat sumungsungbat. Panawan nakman dito Mapan ka kadagiti babae nga umas asidagkan ka. Isuda ti umas asidag kanyak. Ngam si kalang ti babae nga asid ka. Ay, jakamukan ka. Mabit man lang. Agselselos ka niya. So ano nyo? Uy, amok nagselselos ka. Saan ko naklangarudan? Pangasim, sumbatan na kaminan. Iti kasta, awaran babae nga umasidag kanyak. Nag-feeling ka mata niya. Saan mo takasta? Isungarot nga agpakpakaasiak, asong batan na ko. Alpasen ti graduation ni Lovely iti senior high. Kasapulan na pa iti sumardeng iti may satawain. Sagtuloy iti kolehiyo. Sige tatang, addamutan sang kabasit anaurnong ko. Rugyak matan tagbirok iti pagaplayak iti abroad. Ala, ano sampay lang anak ko. Iti kasta, maka-abroad ka. Kat matulungam to ti kabsat mo. Wan tatang. Kansan lang nga dayta. Matulungan na kami mahit kininanang mo. Wan, tatang. Nakitak ang nag-sweet kayo itay ka ni Dave. Siguro, sinong bata mo na niya? Wan, Carmelo. Kung naktumat nga adda pa naggustom ka ni Dave. Ininot anat nagtiriknak kan ko na. Aging gaadya kon kabailan alabanan tiriknak. Iso asinong bata kon. Sa bagay, madlaw mat nga ayatan nakaunay ni Dave. Kat ay ayatak mat unay ni Dave, Carmelo. Nukas na, nakasapol ka mat iti pagtrabahwam? Manang. Anya nga iti aramidak iti makatawan. Kat sumardengak pa'y mat nga agadal. Iso pa'y mat ti maurnong ko Kato na. Amo ka din dananang kantatang. Imbaga kun nga imo nakadakwada ti plano. Nasayat mat nga rod, ta iso pa'y mat ti maurnong mo. Dave, kasano da ito yan? Saan asimang pati binulan ko? Amok ngagdadagsan akon. Gaputado ti marikrik na kasinyalis taginaw. Saan ka madanagan? Ikasar ka mat? Angam aguray ka lang, tagur ng tapay. Kasanon ti plano ka pa nag-abroad? Lipate mo na ita pa nag-abroad mo. Adamat trabaho mo dito Pilipinas? Kasano ti kabsat ko apagadalak? Iso ti mang paadal iti bagina, apayasi ka. Ngam Dave, namnamaan day tadag iti dadakkel ko. Awanan maaramidan da, gaputag dadagsin ka. Manang, aday bagakan ka. Anya day na. Diya ka muna niya teramidag. Sigurado ang makaungat datatang kananang kanyak. Anya nga min day na. Masikugak, manang. Anya? Tulungan nak no anya tirumbang nga ramidag. Diya ka mo, Lovely. Diya ka mo. Gaputa oray syakat. Masigugak mo. Anya? Tinasayaan.
panunutan tapay noan niya ti aramiden ta. Uray siya, mabutangak ang mga ibaga kadakwada iti kasasad ko. Anya ka diti ko na tinakasikugkan ka, manang. Agkasar kami kano, ngam agurnong kami ipay. Sika ngay. Uray siyak mo't manang. Ikasarnak ka no, ngam agurnong kami ipay. Nasaysaya at matlaang. No itapay laang. Ipudno yun kadagiti dadakkel yu amasikog kayo. Agungat dalakit di. Ay nagayam. Sigurado nga agungat da. Ngam nasaysaya at matlaang. No ipudnom kit diti kasasaad yu. Sige nga ron, kasaritak ti kabsat ko. Taipudnumin ti amin. Day tati kasayaatan nga aramidam. Gayam. Kaya't mo, takaduan ka ngagpudno ka dagiti dadakkel mo? Saan pa'y laang, Dave? Kita akpay noan niya ti bagada. No ibagada akayat da ka amaam mo, sa kanto yamam mo. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Awagan na kadagos noan niya ti bagada dagiti dadakkel mo, ha? Uwan, di ka madanagan. Wala. Itulod ka naging iti ayan nyo. Uray sa anak to na dumanon. Sige, sika ti makaam mo. Ada ko makayat may nga ibaga kada kayo, tatang, nanang. Anya dayta, makaabroad ka ka din. Saan aday ti ibagak, nanang? Anya nga ro ti ibagayaw. Kuha nanang, tatang, sapay lang kumata saan da kami akapungtot iti dayto nga ibagami. Anya nga min dayta aya. Sika man laangan ti mangibaga, lovely. Ha? Kwa, nanang. Ibagamon, Sorry, nanang, tatang. Ngam, masikog kami nga agpadpada ka ni Manang Hazel. Anya? Nay, nagawan kat apanunot yun, ado ah. Anya nga iti masakbayan nyo iti dayta nga inaramid jaw. Ay, lakaman nyo ti rigat ita. Awan ti mauray yu atulong kada kami. Agtalaw kayo, kat sumurot kayon kadagiti nakasikog kada kayo. Ala, irubwat yon dagiti kawasyaw. Tapumanaw kayon. Mangibabain kayo nga anak. Nagpadaan nyo lakit din. Ala, gusto na ita pa nagsangsangit mo. Dito ikan dagos kong agnaed. Saan ka matanagan? Saan ka matabaybayan? Pangaasim, di nakto ko mabaybayan, Dave. Linaksid akong dagiti dadakkel ko. Ikarig, saan kayo abaybayan iti anak ta? Di ka madanagan. Agtrabaho ak aginggat ka ba ilak? Agtinulong tayo, sir. Agyaman na, Dave. Kumusta ka, ading ko? Okay, aklaan mat, manang. Nasingpat ni Roy, kanti pamilya na. Inyawid nak diti balayda. Nasaya at mat nga rod no kasta. Awagan naklaang no da problemam. Agyaman nak, manang. Katsi ka, kumusta ka mat dita? Addaak dito'y dagos ni Dave. Agtrabaho akpay aging ga akabailak. Saan na kun apalubusan nga agtrabaho ni Roy, manang? Dituyak kanulatan balayda. Ay kat nasaya at angarod no kasta ading ko. Manang, kasano nga tanda tatang kan nanang? Saan nga tan abumaaw ti ungat da kadata? Saan talata sumardeng nga agkid daw iti pamakawan. No adawayam, sumarungkar ka. Kat kasta akmat. Talagang san-asaan na kami ang mapakawan datatang kananang. Uray kwartang itad mi kini Lovely. Saan dang awatan? Saan da kami kano akayat amakita? Anya nga tati kasayaatan nga aramidan mi, Dave. Aramidan nyo, no niya ti kayat da. Saan kayo magpakpakita? Anya? Ngam, Dave. Iti kasta.
panunutan daan na uma kayo namang sarsarungkar kadakwada. Kat, Kalpasan ti mano abulan sa kay to agpakita. Anya tamom no kailiw da kayon ton. sige ang arod. Kasta ti ibaga kini Lovely. Saan kami pa'y nga agparang kadakwada, iti mano abulan. Anak ko, nasaya at mo ta nagpakita kayo na. Kunak no linipat da kamen. No kasta, napakawanda kami, nanang. Ay, oo, anak ko. Mala, agtugaw kayo man pa'y Ayan ni tatang nanang. Ada iti kwarto. Nabayagan nga agsaksakit. Tulungan da ko ma. Taipan tayo iti ospital. Diyak kayat nga dadakis na mapasama ka ni tatang iyo. Diyak kayat ti agmaymay sa. Saan kayo ngagmaymay sa nanang? Adda kami laang dito'y kini Lovely. Ipagarup ko asan kayon nga umay sumarungkar. Kunak no nauma kayon nga umay agkid daw iti pamakawan. Saan da kayo abaybayan, nanang? Gaputada kayo, dagiti dadakkel mi. Iso nga ipantayo ni tatang iti ospital. Agyam anak no kasta anak ko. Pakawanin da kami kumakan ni tatang iyo. No narigat para kada kami ti mamakawan. Awan anyaman na nanang. Lipaten tayo kumanti amin. Ket mga barwanan tayo. Ita, naragsak kamin asa nga pamilya, Mr. Lonely. Uray saan anatungpal dagiti arapahap mi iti biyag, naaddaan kami met ken ni Lovely iti nasingpet, ken nadungo, a padre di pamilya. Ket day tauna iti pagyamyamanak. Tuy pagayam mo, Hazel. Pagayam Hazel, iti dayto apakasaritaam, timakunak, saludo ak kada kayo ngagkabsat. Tauray linaksid da kayo dagiti dadakkelyo, saan yo asinukwan ida. Gapo taday tatirumban. Ayaten ken ipatig tayo dagiti dadakkel tayo, tautang tayo kadakwada, tibiyag tayo. Buwan na papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Hazel, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.